Nikuombe sana kuwa makini. Watu wengi wanawaangalia watu kama vile wanavyoweza kuangalia mawe yasiyobadilika. Kiliona leo, kesho na miaka inayokuja linabaki vile vile. Lakini unapomwangalia mwanadamu na kumfikiria mwanadamu, usimfikirie kama unavyolifikiria jiwe. Fikirie kwamba ni kiumbe kinachobadilika. Leo anakuwa ni mtu mwema, kesho anageuka anakuwa mtu mbaya. Leo anakuwa ni mtoto mdogo, kesho anaongezeka na kubadilika. Kwa hiyo unapoishi katika ulimwengu huu, kumbuka unaishi na watu ambao wanabadilika. Usibebe lile la jana kazani ndilo litakalokuwa na kesho. Kwa nini? Kwa sababu maisha kadri yanavyoendelea kwenda mbele ndivyo mwanadamu pia anabadilika kulingana na mazingira anayokaa. Kwa hiyo uwe makini, usiweka 100% kwa mwanadamu. Weka 100% kwa Mungu, kwa sababu yeye hajawahi kubadilika.